Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Evo imamo nove vesti, odnosno vrijednost samog ugovora o rekonstrukciji trga našem velikom državniku, u nizu naših poštenih i rodoljubivih političara Nikoli Pašiću, je povećana za oko 30 miliona dinara. Dakle, navodno razlog za to je što su uspostavljeni nove cifre koje su saldirane. Izvinjam se, malo sam se zadihao. Dakle, nakon što smo vidjeli koliki je manjak, nakon što smo vidjeli koliki je višak, eto čuda, ponovo mora da se... Ja ne znam da li je bio jedan projekat u cijeloj ovoj zemlji, znači ne samo u Beogradu, u cijeloj zemlji, da je neko rekao, znate šta, manje će koštati. Vidite, Expo imao jednu cifru, pa drugu, pa treću, i ljudi se naviknu na to. I sad će neko komentar napiše, pa šta ima veze, kao ti se čudiš tome. Ne čudim se tome, čudim se ljudima, narodu, koji je to prihvatio zdravo za gotovo. Znači, ja vam garantujem sutra da ode aktualni diktator u MMF, u Svetsku banku, kod Kineza, potpuno je nebitno, sever, istok, zapad, jug, apsolutno nije bitno, i da se zaduži 20 milijardi evra. Mislite da bi ga to oborilo? I meni jedino nije jasno zašto se oni ne zaduže sad još jedno 50-60 milijardi. Ljudi, ako ne ostaje nešto na svojoj koži instant, njih to ne zanima. Tako da, ovo je još jedna stvar u nizu, a vrlo zanimljiva stvar. To je 98. bila. Beograd drži opozicija, a vlast republičku drži Milošević, vidite. I jedni i drugi nemaju ništa protiv toga da se izgradi trg Nikole Pašića. Dakle, kontinuitet okupacije, kontinuitet uništenja, koji će da se bogotvori i mi ćemo večno tako da u vile sahranjujemo, da gradimo trgove, da nazivamo škole po našim uništiteljima, krvnicima, ovima onima, a u onim vilama na Dedinju će da se smenjuju jedni okupatori, pa drugi, pa treći, i tako do veka. A vi, narode, tapšite svima i to je to. Naravno, ne obraćam se mojoj publici, ali nažalost veliki broj ljudi to i ne shvata. Ne shvata simboliku iza toga da imate ulice nazvane po tom čoveku, predstavljaju ga i dan danas kao velikog arhitektu srpske politike i tako dalje, a zapravo upravo je sve obrnuto od toga. Nažalost, ali narod koji ne želi da se pobuni, ne želi da shvati to, osuđen je ni na šta drugo nego na propast. A u to budite sigurni, znači to nije zloslutnost, to je čista logika. Hvala vam svima na pažnji i mi se vidimo u nekom od narednih videa. Ja vas pozdravljam i prijatno.